Candidato Presidente República José Ramos Horta ia mini kampanye nebe realiza ia laklubar município Manatutu husuba povo laklubar atau hilinia ia eleição presidencial. Horta explica se hakarak Timor-Leste continua moris ia demokrasia nelarang no dame único candidato Presidente República nebe preenche kriteria ne makania rasik. Eleição é importante se tabot se hakarak que raine moris na fate ia demokrasia. Tu lolos. Hau la ia inimigo. Bahau partido todo hau aqua. Partido, ema. Partido Belediak, wahira ema líder media. Hola presençamos iha atividade mini kampanye ne maka Sanana Gusmao no líder partido político balu nebe durante ne foona ni apoio Ramos Horta. Usilak lubar município Manatutu Justino Mendonça VIP TV.